Hasteo juda motha corona virus ni kiri mongo klai hasteo lockdown klai rujakma bai hasteo tongnai jotini slai kuri bigra rok deraka tini omhai kuri bigra rokno chubana bagoi khwai Ramchandra Ghat ni Bilibar Church district borok ni hamjakmung ni chubama bai khoksa khokni klai Padmabir Block ni mare haduk panchayat ni 4 number Sonkara kami Tata kami Jusida kami ni khungdok chi kuri nukhungno ser sini keji maidong saban dal soyabin abrok bagai rijaka tini maidong baktini manjaka tini maidong baktini manjaka Sonkara ni vice chairman Amit Deborma Bajar-Bari Thanani OC Sukanta Deborma Binay Deborma tuidun mungbar omha samung botang khlajaka Bishop Anilmur Binemon, Decision Secretary, respected Vicar General Reverend Father Bishop T. John Borok ni leadership ni bisingtoi sengoro Arsigat district ni sini jotto Bilibarok khoksa khongnai suba laimani bisingtoi sing Sonkara parawo bawonna family no mairong 7 kg soyabin 1 packet saban paisa asuk jeng sugya borok ne help khana bai jeng kini free distribution pandana jeng jaka o pandawo ai manjak paika jeng Sonkara edisi village ni chairman barang naam Deborma Suzak bang nanglamen saje ulano lokhon Deborma mati apik ini sandal committee ni proses filak ke sok ada masalah singgo sango tongo saban ko aku kita break tongo do pong na rin om tay na hamay mari ni kai sap parbila ini saya bakal hari ini sini Kai kesan mas zarat tek cap sugun distribution ini bisa semua naik sini naik betul salwar ka kuila na sambai sini auto tomanda tak sambai sing tini marahado gerisi village committee singti Service Ramchandra Ghat district ni kini Bilibar Church ni joto sini sarsang ti joto kaitani tang tonai khoksak ni geching ngayak ni kini sing ang hang siri ngai nengga nawa ka sini coronavirus lockdown ni bisingo jara masa ya manengya hamung kaimeng tonai takok te busungno sing soba nan bagi sing khelejak abun bagi puirana hambai maro sini Bilibar Church ni joto kaitoni seleng rokno kami bagi mala sing kini omo hai singno kaisa amsani masai mani ya tabang tonai mana bicara ka bagi belai belai hambai maro teiba hambai maro oro manjak kai joto amsani takok te busungno kami bagi mala sing nasik nai ka hangkai sing kaimono sini je coronavirus eba lockdown ni je ojarawo sini hamse kebang warok masih maling ni tongondo abono sing faimeng sing sini edisi village committee ni bu sing tabu riwi tong kebang jagawo omo haike sing ji pung jaga masai maling yang itong hangke sing tabu ready tong ko tuwanan gagai aun bagai sing mana ko kri tam ni bagi male sing jot sanchan ni sing tike sing obo su walai tong abon bagai bisa ke hambai maru tam ni bagi male sini sini pastor suno tamni bagi me borok suno jara ka hamrika tini hai sal jarawa tuwanan bagai tamni bagi ma sing edisi village committee ngi bo sing asik sing phanpai ngi tong tamni bagi mala sing tini borok ojarwa sing subai wan bagai borok no bele bele ke hambai hamri kuplung kari to men ko am no request paitau tapi ma hambai maru tamni bagi mala kini bajalbari output ni kini thar tomo bele ke hambai borok bosuno ko ma jaga suba kha tei borok bosuno maring rogo suba kha tei bangma borok no buku ko tene mas no bakha aun bagi tei borok bo bele kosto sing lukha taun bagi hobara masai maring ya aun bagi borok mo hambai tei pandam tei tei thar tomo hambai bagi sing kheja khangla aun bagi pirana hambai maru sini hai puna sini Bilibar Church ni joro paimani yaklo sing
kenani tam kenani nan bagi jeng bahai ti ବ୍ୟବস্থা paima au jeng masuk na kaisa bulan hamsa di mas hartam na tino jara ka bagai abu bagai jeng lo bagai hai bara bai malai ne ti tei hambai maru distribution pamdano jangna bigi kami bagi especially hambai bang sungo jene delivery service ni corona virus eba lockdown di ojarawo ini orang ganang dikus kaba is grace ini edisi list kemudian Bishop Aningmur Pilemon dari season secretary masa yang mana yang respected Vicar General Reverend Father Bishop T. John orang leadership ni bisingkai orang Asigat district ni ni sini jauh tu Bilibaro paksa kau ni subalai mana bisingkai Jarak kala bawan nak family no mairong sakji swagin hanpayang itu kami bagi melasing ini orang sing subai wan bagi sugya orang hambai sini free distribution pandana jangan jaka opan nawa